check because KJT higher ba ya the way feel light be come na ye KJT abro no ye adwuma no na adwuma wonte o me central market ye ma ye se wo mo pa anti ya ma me modwadifo bia wo Asante Mantemu KJT edwam ena wo mo jeze nso peti kaken asenuama yeti asum na enochi and operations manager the KJT Traders Association Ahmed Kwatin enso the BP so you be the be an benefit me can try so even compensation no kwa mo fa media di ni na mo be cancer da ka try no kwa e bi si the phone be ka bi ya mo fi so be ya mo be to mo bia ye de ye ta o mo ti so mo nya ne fa ho to bla we operations manager the KJT Traders Association Ahmed Kwatin arrow enso ipa be ha jena am kam say nantwe kwadwo so etumi yiri o baby Ghana KJT Jay so KJT Dubai ga eno so a enso yirifa ayeka na abusuafo da so agyina mu ewo enso ya na sisi ano so gu so ade nkrofo akukọ okoi ene yisi akana nim sisu pe na Ghana yeyam asisi yen akuyafo so penso de adua no baye se de be betimanya nuane adi mo se mayankopon to onu kro ya ntozo ne ese sugu se ya me ntozo wotozo amane nyankopon hu amane o na abusuafo ya kontra bupuni mantamu na yakwa akọhye se de honom so sunso itoye asibi akwakoye honom ya amani boni super international reporter Kofi Yesu ahoma ne so Kofi otemenka madwo yewro akra na Kofi aboma Yamia domo awana de wa ya de na ka se na mumu akra de se nia nse de ni ho ye de na wode mu o tan nsuo no to sa no se ya hanu se de nsuo no to ana nnua no wa nti no framana no ye nwunwunu mumu de wonum ye hyehyeshi o se company si emum na wasade mu de na anu aye den industrial area ngusie kra nya asam ketwa ani we jiso kope kuntunkunu ni bikasie ni bi na de kuru hu omo si anu tu se kra di kuru hu ansu wo ayo se le de te se awon de wa bo PMPO nti ana yi sa pa ba ku ni bi ba ku ni omo se de mu odu ai de modu pa tete hobro ni wa wu no ai Kofi mayanse kan puri mantam nsu agugu nei awiei sai na hosibitie minia ensuo ne de enyanteye akra ha de egusuwa ya epete na anono na abrafie kakra na ensuo no se de wodi ka bon top na sa pepete NTN de bi ensuo to ya de edi bone na awie de ne de na kese edi twem pa ba ko na eni enyan no eye Accra Central se wonim Accra City Hotel Octagon building maintain hono mo ha wo de ba Accra Technical University hono mo no enwie bi asisi hono mti ensuo no to sa na epan de ne bi ebe gu kwan ne muma wo mu anom pese omo dodge traffic fa Accra Central ebe se ba be pie mo ewe tigo officer ni mo no na tese enya dia wo mo enya kwan etimi akọ na nyame ne da na se ebre dua no ebuye no na ka bia entwem enye sa dia nanka ebe yehu pa nti ho ne de entema nadmofo ne aposifo efa nsuo no mo baaya omo ye ntema kiche free hodom na ensu yiri ne de tese ehu pa osu de na ka eto a ye nse ateche kakra wo ho na awie nsu eto ye no osu cemetery ya de ho yiri ye pa ma nsuo no pie free cemetery ho sa be pie kuro ni mu ankapa ana manfo kra musisho mo sa ahwe na nsuo no ebe wono na ye be hu niema wo fom sansa cemetery ho yina eyiri ye nti bia na wotwa wie ye no obi kokra obi na se bia ya nkata so yi a se de na nsuo na tia ta ho no yesuro se ebia na akwakọ ho no na ufiri honom so na wodi wani kire mu ewo Accra tema station honom a beebi a bus no esini nyina no nsuo no yiri ma ekọ bus ni mu atete na passengers a no mo wo bus ni mu sa time no obia esi fomo pe beebi ekogina yen na me free honom no na me yese ka me twem akọ kanesi na me kodru kwa me kroma seko odo na honom no na tose enya sem ketwa kra wo hodo mu anagota no aye mapa na ensuo no
ebufa so no kura nneɛma nti me kura ntrai sɛ metwam de akɔ kanesi hɔnom na ufiri hɔnom ɛba bedru tesa no baabi a police station no wɔ no opposite hɔnom na wo sɛ jasa baako wɔ hɔ ɛhɔ no sɛ ɛyɛ masaa tia baako ne mfimfini ama kasa na efiri atemota ɛkɔ circle ɛno wɔ mu a mu firi cycle bɛsi akɔ atemota ne nyinaa ɛkwan ne block ya na ntimi ɛnkɔ na yɛfiri hɔnom no ɛna yɛsan baa ya bepie mu ɛwɔ abɔkɔ bi mpɔtam ɛhɔ koraa de na ɛnyɛ koraa ɛyɛ adeɛ nsuo no so ɛgyiri wɔ hɔnom na taifa nom ne ɔfankɔmpo deɛ na yɛnka ho asɛm agyapadeɛ ne nneɛma deɛ ne nua ne deɛ ɛbɛtumi aka sɛ asɛe ɛsan sɛ amanfoɔ dan mu deɛ nsuo no wura yɛ paa na akyire ɛne yɛkɔpie mu ɛwɔ kwalebu aban yɛyaresa deɛ ɛnyɛ sɛ bi a kwalebu area no mu o kwalebu hospital ne inside ankasa epidomi ward hɔnom no ɛyɛ adeɛ a nsuo no wura hɔnom fine ɛkɔtae hɔnom a hɔkora na yɛsɛ theatre ketewa a adɔktafoɔ ɛtumi yɛ operation ɛwɔ ma no yɛyie nti saa time no sɛ ebia nanka emergency bi na wɔde ba nanka ɛbɛyɛ hu paa mene wo kasa yi deɛ nsuo no gu so wɔ hɔnom a hospital no management wɔmakɔ akɔfa water pumping machine aba a wɔmo ɛtwe nsuo no de afiri hospital no inside sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amanfoɔ a wɔmo ɛba ayarehwɛ no wɔmo ɛbɛtumi awuram nti awia nsuo no a ɛtɔ wɔ nkranha no deɛ menua ɛnyɛ asɛm ketewa koraa aha adwene na asɛe nneɛma nso paa na mmom no yɛnte yɛ sɛ ebi a sɛde afa obi ɛwɔ baabi ɛte sɛ ebi a sɛdeɛ mmeannua ahodoɔ no ayiri akɔ soro no nsuo no kɔ fam a na ebi a biribi saa wɔ hɔ no ma yɛbɛte ɛti yɛbɛka sɛ casualty deɛ yɛnya nteyɛ but agyapadeɛ deɛ nsuo no asɛe dodoɔ naa Kofi mo ne adwumaden ɔbɔ adwuma aketua ne ɛbɛgye no wɔ soro yɛda ase bebree anwumre die besi akyire bia nim se wada romanti yɛne yɛtiefoɔ asobɛtimu ntirim yɛda ase anwumre wei ayɛ yamani boni a wɔto yɛ nkra firi nkrabubuni mantamu Kofi Yesu wayɛ adwuma no kama na ate yɛn kran ne ntwo ne ntwa asɛ mu baabia akɔna bia no wawurawura ana wahu sɛ deɛ wɔnom nsɛm ɛsɛ betie na wei no obebusa sɛ nti da bɛyi o da bɛ na nsuo bɛtɔ paa yɛsɛ o Ghana deɛ baabia anyiri time yira kɔ wura ayaresabea kɛseɛ Kolebu bibia yɛ po Kolebu o bibia yɛ po the whole Kolebu nsuo na de korɔ no ai awurade nyankopɔn bibia yɛ po yɛ to anwume no nsia kan kase no yɛ mbra sikasɛm mu owura bi wa bi wɔ sikasɛm mu paa ne din ɛde Reverend Dr. Wolanyo Mensa ɔde atudwa sɛ Ghana ɔmanfo bɛka ya COVID-19 coronavirus unity ɛhadwe wa man bi so kum nipa te sɛ sabi ɛnkran ya yɛhwɛ nsuhye gu ɔmo so ekum yɛ papa wiasa fa ne na Ghana fo bi ka ho ɛna afi Russia ne Ukraine fo so to kan so ɛno so de asɛm by paa a efira sɛ wɔ ɔgyefo abosom ne da to so aduonu nan ɛde asɛm by papa na ɔsɛ saa de mienu wei na awreho na yakomatie ade a ɛbɛ wiase na ɛha adwen paa aha manfo bebre nanso opanyini kyeremu a Ghana de nhyira kɛse a efiri nyankopɔn nkyɛn aba abɛsua yɛn kyerɛ okyerema Russia ne Ukraine ɛna afi COVID-19 to kan COVID-19 yade no aba bɛboa Ghana papa deɛ nti ɔkasa no sɛ ɔse saa nnwuma mienu wei ɛnam so ama Ghana yɛnya mmoa paa ba ne sikasɛm a yɛnya sikasɛm mmoa paa ɛnka wɔ sɛ yɛmpanifoɔ de sika yade papa bi ɛma ɔman punto kɔnkan nanso ɔso wɔ ma di obɛkɔ na kwabrane ne tire da no kom ɔkye obi a yamantam no ɛne ne coat ɔkye obi a ɔgye awɔ ɛwɔ navrongo obɛkɔ na ne mpabu ɛhyɛ ne paa ɔkye sɛ deɛ ɔkɔdi asɔre anim ɛno gu n'anim yiraw yɛsɛ deɛ ɔwɛnkyi wi a ɔnyɛ no n'akyi wɔn mu di sika ne nyafo ɛna ɔkyerɛ sɛ sanka bɛyɛ de sɛ sika COVID-19 sika ɛne Russia Ukraine sika yi ɛmo enyan ɛyɛ bibi papa anka bɛboa yɛn ɛno no wure kyerɛ sɛ aha adwen papa enti ha na aha ɔmanfo bi ɛwɔ amawdo so bebree Ghana deɛ abɛyɛ nhyira ɛde ama yɛn. This also beat my imagination when even the president sometimes talks about our woes, our challenges based on the Russia-Ukraine war and the issue of COVID. I think the issue of COVID and Russia-Ukraine war is more of a blessing than a curse to our economy. You realize that when the COVID came, the quantum of resources that we received to support, to stimulus our economy has been so gargantuan. And so as at now, our country, we fail to even account for these funds. And so I believe that we could have really turned this economy
around if we have really make a judicious use of these resources. Now, if you consider the Russia-Ukraine war, the biggest effect of the Russia-Ukraine war is that it increased in the international fuel price. And now Ghana is also an exporter of crude oil. And so that means that we are making an extraordinary profit of close to 60% of our projected estimate. So why is the finance minister not talking about this? That we are now getting more revenue from the crude oil than before. We also believe that our revenue to debt ratio has also improved ever since that we have exited the IMF web conditionality. I don't know, and I don't know. Russia Ukraine took I say oil. I'm maybe as a fan na a short Ghana pet and your my oil. Tien ye crow ye free a kwama on it. Aye nyason for so be brain. Tie obi buzaza adentina. Kwa finance minister omebu no sa sikasem no I no kwa oyo no I no mebu akonta nesa no no e fadudu masen eko onumnyamfo doctor wolanyo mensa sa to aso se Ghana se ye how kese pa ene se sikasem a ye ntumi ntutu ne ye eno pe ene ye how. It's purely our problems now. It's purely mismanagement, disappropriation of funds, misapplication of funds, mismanagement of funds. And I think that once we are able to discipline ourselves fiscally, we should be able to come out of these fools. I don't think we have any tragedy problem in hand, but I think domestically we find it very difficult to appropriate funds very well. Eni amuti ye eyowrebi wa binwo sikasem pa otisika hwia sikasem Reverend Dr. Walanyo Mensa. Na yada so agyiramu awos kasam totoya adwumadie asumu. Na eye aban no kasamafo awos kasam totoya ni adwumadie emuo. Economy no no. Eye owura Manasi Atabuahe wono so akasa. Ade atodwo agyiramu se obi atia sai Ghana yenya fertilizer kuafo sori a ene ese oswafo na se kuaye ene enuane dwumadie suoi so mo china bo so huru nani ebi kura se wono obawam ya duadua nuane no wonenam ene orewam ya sisi wono no samboda wode be prima panyini ene amafo twa bore ne kakra fanfai ene eye owura Manasi Atabu ahedi tudwa tirem se he sa fertilizer ne ka ho asem no aya no kwasem ese an Ukraine for me Russia for to kwai de sansem no ade aba ana se de sa how na ba bezwe abesu o makoko Ghana so ana am so kura ma Ghana economy no otimi nya nan so no wagina so aya no kwasem efin bi ani hu aya no krotududu na mmomade ba kwa ha je sa fertilizer na ye kan wasem no abane bo no modi o abana ye bi papa na aban no atimi abomoten ade fertilizer makuma aya empem wa ha 100,000 ana cheswetimi ahwa yetimi atechede amakuafo no na ye de komakuafo se hu kuani ni sanya sompe o se meme fa gogumi no ban so na Ghana emeso do so me nyina didibi mwanya papa no so aton saa na kuafo ni bi ni mu ye ti aban ni di ma wo no no mo so aton wo muton wia no mo sa ba begina na aban yenya fertilizer na aban yenya fertilizer wo se saa na kuafo ni bi ye na saa kuafo no ka chom se saa suban no suban boni ye subatan tan a eni kwase ye so Michael Ghana mia ti mu amusu so ye de fertilizer no ma na mo ton e de ma foforo so no wo se mo nye ahweye na dachi bia no nyame betwe mo so krata. Say about 100,000 tons of fertilizer here distributed. But the truth of the matter is that in Pempino, no crown in Saka or Boabo no they across the border cotton because no Benya for so free. So it's picking lots of intelligence and yes, I not so making government unpopular because or more fertilizer across the border. Yenfa fertilizer and koha. Yet it's incidences be baby or high the fertilizer ko baby a loaded truck say the fertilizer but it's na beche I feel a bedroom on yes asa and I been see lots of issues. Near brace berries said the bear say the kwa on here back apply fertilizer on your family no obigina ho near monitor said the bear in the end no the yield na ye pese nya ne benya nti aban ani abre said the nyama bebre ebegu akwam ye bebre yegu so ye ani abre ye nyama bebre said the bear in the end na ebeboa na economy no bounce back. Abusiafo wei aya kasamafo edema aban no ewo Ghana yan economy ne ho ano aya owura Manasi Atabuahe ana wache chirimu no ntia kuafo no yase mo sa mo kwa je fertilizer na mo ye nu ye ncheni na mo yama sa be gira no na ba ye nya fertilizer on sa na mo tie subantantan be no munyai wai munyai
ye free oya asase ni akọ oya petrol ye ene ahyen ye eno ne afango a edigu ahyen manu tumiko ena sa meken osofo be de johwe anyina mahoden ena afi osanso emrahye bidwani mo manfo a ewo afija kwa abre south mense ni mu ewo asante mantemu onumnyamfo owreku edu ede atudwa kirema de enti amafango bo ayedin ogana abre bia ya tutum a ababetodwa ne ya wo mo cheso mbetum tomutum pe ahyentuade nso betum enti wo abefocus ya wadwen so betum na ntutumu no ayedede eno no panyini tem se enya ya o na mom envomso ne se Ghana yesidi no na hoden ewo fam dodo so kọ ebibem wiasa fana ni na baby edigwa no okwa Ghana yesidi na hoden wo fam kra enti $1 ba ko pe na sidi be ye 200 cedis na wo so gegegegege wo mu $1 be 2 Ghana cedis a na Ghana yesidi be 100 cedis no na wo so gegegegege ezaza hoden wo mu sa enani monyam wo fam se tam ose anu nti ana amafango bo kwa na ekosuru onimnyamfo owraku edu santo ne nsanso kire se oko North America ani Europe aman bi so a diesel di go ahyen efidin kase mu no enwa akwa atwe papa enam so ama dodo na agya san fide ne yesu ena mo de petrol de abinam tiama petrol bo no ayedin enwa akwa atwe na Ghana so ye tubi pa na so etama ne de akọ na wa masakra ni na de ompam de ama enu nti ana mafango bo kwa na ekosoro no. The global oil market is currently characterized by the ongoing geopolitical tensions, post-pandemic challenges, supply chain issues, and rising inflation. There have been recent reports of diesel shortage and severely depleted distillate fuels inventories across North America, Europe, and Asia. The rapid resumption of passenger aviation as quarantine restrictions are lifted is also worsening the shortage because jet fuel comes from the same parts of the refining stock as diesel. Shortages are affecting gasoline as refineries adjust their equipment and attempt to boost output of distillates and jet fuel, cutting into their ability to make gasoline. Sanctions and boycotts on petroleum export from Russia, a major exporter of distillates, especially to Europe, are reducing availability even further and intensifying upward pressure on fuel prices. Under the current deregulated regime in Ghana, where government is not responsible for determining the prices of petroleum products, particularly for gasoline, gas oil, and LPG, rises in petroleum product prices on the global market and the depreciation cost of Ghana's cedi against the US dollar are passed on directly to the end consumer. Onimnyamfo edu santo anensanso cheche mu se fango no 15 Ghana cedis per liter 15 Ghana cedis per liter eno no nesa ne bo no ahiri kozoro papa na no sa ba se saban ready akro donto akro ni diem na nado gagari adu showboy adu free SHS adu green Ghana adu one district one factory adu plenty for food and job dan so also for edua signboard we are signboard for a president planting signboard for president also strada o da sanu mani na wo mfanto nchen na fango bo ahri kosoro cause fango kosoro pe bibia bo yedin e wo Ghana opa na che wo ho sei. Measures in place by government to mitigate the effects of the price surge. Effective from 1st April 2022, government reduced margins in the petroleum price dollar by Ghana pesos 15 pesos per liter for the next 3 months. The details are as follows. 1. Cost margin is reduced by 2 pesos per liter. 2. Unified Petroleum Pricing Fund, the UPPF margin, was reduced by 9 pesos per liter, and fuel marking margin reduced by 1 peso per liter. And finally, number 4, primary distribution margin reduced by 3 pesos per liter. To help stabilize the prices of petroleum products, the government instituted temporary forest cover for oil imports through the Bank of Ghana. Upon implementation, this arrangement resulted in an immediate release of $190 million through FX auction to bulk import distribution and export companies, that's a BIDEX, to assist them in clearing their letter of credits at that time. At that time, any amuti ye yourself be the church and Yamahoden, so Deputy Minister of Energy. And now, as I'm saying, I should be any moment for what a fija quabre south, quabre convo, ewa sante mantemu, or for Oreku edu, and I'm watching in Nanusi ya pet. I want my friends them Joe Fonshemu, Koyano Baba Kakrana, and I should be any moment for a Wogomwa West, Abeton Pesos, Minianum, Evantifor, a honomo, or for Richard, John Manson, so much I say. Aye, and no class, some moke can no crapa. No say,
ono zo kire mu say Ghana de entiam yesi di no ahoden wo from sin US dollars no eye fango boa ekosuru bum 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 no enu ntia ba nya bibi emfa fango no. Wanted to know the steps government is putting in place to help reduce the prices of petroleum products in the market. The ordinary Ghanaians are suffering. So in response to my question this morning, I wanted to know from the minister what government is doing to help curb the effects on ordinary Ghanaians. Surprisingly, the measures the government stated has been put in place hasn't actually brought about any gains to us. Because we can see that they mentioned reduction of 15 pesos on the petroleum margins or the levies, and also government also providing some forex for the BDCs. This has been implemented since April, and what we witness every day or every pricing window, we still see prices going up. Asatel is at 4.35 per liter. Petrol is at 10 cedis per liter. And this prices, if you look at the international markets, how the trend or the outlook, it looks like the prices are still going to go up. So from the minister's response, it clearly shows that the ordinary Ghanaian should brace himself for price increment. This I eni amuti ye ayamra shebedwani mamafo wo Gomwa West abeton peso so evivi mantemu onumnyafo Richard Jan Mensa abusuafo wei aya anwumere no sia Akan Kasiebo na egusu a yade emu enchemu ede asom won Facebook no amafo guso mu hiro mu comment ni gu opa enya agro Ahenkan 93.3 from YouTube no so okonso ayede dem enso ehwo 594841044 no so amafo de bapa enya agro na medemu abeko aya ensafofro emu a yademu abeko aya tamale ano ewo atifito mantam ni mu northern region na amanebo afro no aba ni se encheye na wochi atwam ya na de beda wo se okon kampuni mantam a nkrofo mo se mo kwan na mo nya fa wo fa yihye turumuntu gani lesbianism fo no lesbobo fo no ya mo makonya na yusi ade enjin tumu Ghana ha na ne acha se woto akora wanim pe na kaja wo mbutuo no mo ye wa bra wuntimi mi ano nka anase hey mpo na womkwaji si wanu mo billboard ewo kampuni mantamu tamamoto we ni so ama eye asoya na se krofo so mu ni se dabi sai se we yade ba ko ene Ghana amamra no enhia kura asemi kura wonsam akwakwadi na se begefem guso mu di wanu baba ye ene atotodo ne ani tedo manu tumu bi ene do hwere kakra bi na ya budi agu fam ene ya to onu ma ye nka bi hyem anim so eno de eno atia akoda ne de ene eno ano no san krofo na mafam wadwene o mafam wadwene pa uko piemu ewo eye tamale eno ewo atifi do mantam a kura wo fe ne se eye muhap ewonom enso so yeso makwakosi billboard ni bi wo ho ana timamufu ewonom no mu no se ha hye yeye ni so yanom no mo si wonom kura mpo no 77 preduasa eye ni amu kremofu pa na dos wo ho ana mo se dabi we kura de alampe kura alampe eye alachi wade entu wonom akromafo na free kosusu ahomanim dwam bubugu fam na udimachi ewo Facebook live enhwanu kata ne so a Ahenkan 93.3 FM video no ya de to wonum sisi a video ne beto na afi YouTube so ewon so kwa no so ya de beto na sibi ekọ so ewo wonum na no na assembly member hwe eye empesua ne so eye onimonyamfo Muntala Mohammed wani samtrafo bon koma no chem se hwe sankrofo mayo madwi so mani ato ho so mani atia yeso yate yeso be fa enwa adwene na oka abom kokose sa billboard no mafia zo musisi no se omunnim no mafo mafrafro so no mo de ba ho no ma ombeto mo samia. What pain and what make us much surprised was that, you see, when you look at the whole northern region, and when they came into the northern region, they haven't gotten any district or any place to place it. They came to Tamale, they haven't gotten any place to place it. Their eye catch Mohebe, and you know one funny thing, they have catch a place that is majority Islam dominant area. But when you look at the Islamic, the majority of Sunnah people are in Mohebe, and then the big institution that is Ambaria Islamic institution is located in Mohebe, and the big mosque that is the Afanjura mosque is also located within Sakasaka, closer to Mohebe. So I will say they deliberately attempted
to cause problem for or to cause pain within Muslims in Tamale as well as the northern region. Yes. That is why they place it here. So we've also realized that no, we will not allow this to happen with our jurisdiction. So we called the youth, we came together, we pull it down and pen it. At this moment, Ania Wuti ye, assembly member Edema Muhab, no Tamale. Embesiano Eswa and also a Tifito Mantamu. Onimanyafo Muntala Muhammad and Aten Kano. No yano. And was say Mola Swane. More LGBT for Mola Swane Trumuntu. Mola Swane Tavribom. Mola Swane. It was saying some when no mbo mumusuo saso e de sa posters ya na zanka tai sa betatai won besu aso biem o me nhwem akodua san krofo no modua mo a ane mo amobete modoi. We have about let me say 4 or 5 signposts that the billboard within that jurisdiction, that lane. So they have just waken us up. We are now to be in a very serious check. Any material that is pasted on any of billboard within my jurisdiction and it is from those people, we will pull it down and burn it. That particular act is not even accepted in Ghana law. So if anybody come to go contrary to Ghana law, we will teach the person a lesson. Adisimama wey assembly member Edema Muhab no ewa Tamare etifi do mantamu ana woten Kano assembly member oniwanyamfo Muntala Muhammad ana odi sansem we atu dwa na je say gofona mafom adwene gofona mafom adwene asemo ye momo kwan so o ma ya de pa mo twitwa kroma fo na ya de samfuala kwa we kura mpo na chese enti ade we medwene wa mente ase o enti parliament pa ya kwa ka mosian ade na hiamre won nkrofo na omade omoye ye pe kwa paso e be faso e be ka asem no si so mbeso me buga o so mbeso me buga tentina che mbeso me by force buga nyu na tato amo ende we nim to pa o wa buga o so wa ma ya de o mete datum no na ese no wa ya de pa Sadia muye na mo de mo yere mo honko so krofo na mafo mo adwene na so o ma se omesi mubu omesi aya se mo yete mai yese na yese afre emrase bejafo so mbra UK yete an me be se ye mbra se ye mpe no omo no ti o mabro fukro mo se afre yese ye nsa ntwa kwan sa mbra ho no mo ni ye nkasa ombe konso omukoye nyezo ombe konso omukoye onimanyamfo anyi maduni ne krofo omukoye muko UK na ye say amra no UK for so mra mba frɛ ye Ghana for say ye mra ho nye ka asɛm no ya to akase no so na arosema so asantemantam kɔnango ene sɛ ka bi adi nhyɛmu ano ɔden papa ano ɔden na de etie nie ye tie no sɛ ye nka bi nhyɛm ɛna ma ne nya okodwa pro newsroom di adanse trodo kyerɛ sɛ okọ santimantem konongo ewa santi achem central ahamienu akwakodin hyemu na ba ko ye long vehicle ibi ene ba ko nso ende yi normal one be private one fita kama anu ne 2019 ena ka tenten kese anu nso 2012 edin hyemu maketwa no ajamdrobe na abra yaman bofo ne woma esi no mo no bi din kuma no mo chese shanketwa no private no utum se ofeli break ena okodi kasiya na akwamu na kasiya nso sisomu a we ya odia grabu wa jam kanma enya senkito be bo ne akoma e wa Ahenkan FM Facebook live na amanbofo na say de ohun de siye no na mane a odebo yeni Reverend no flakra white no but wa no flakra de ba na kasiya no free kuma seba no ba na odim say speed wo to free lake o so bo le tere no kodi kasiya ni lem na say e chomba se na kotware esi so no etine se esi nje ahase kwaro munye nwuye na mne le yo joy saka ye bua wo mo na ka se aketi bie gate no so ya na gate ni mbie na kwa ma glass ba ku yi ne be simi na so na me ni twa 2 esi area ye ba ku ne hu ni pa do mo ka ni de
yaba ndia na yes and dia no wese yaba etwini nyina ne wo won said ne be man ndia ne na ayi ne adwuma ne ya twi ya kie se be twi atme etwini mfirim asana na o be twi ne ye de ayi na aba anti eni amuti ye wo ma arewo semisi no mo no bi konango ahye na di nhye market one private one ayam drobe ya semu na me emfa da emfa ema Jubilee Hospital one mother Roma eno de Nyankopon bo nipa no hu sa da bi enipa no de beduru ba bi no ebe ye mere ba bi bedodo no to obenya so obenya yarehye e bia na no enya ono no afam de sanse bia na ehunamani enti wode eye enam eye nanam sifuo so a doctors wa kukuda na chocho ruwa atiriwa babew edo ma dwemu asase yi so na emu baako ana eye Jubilee Hospital fo wonum so de o ababegu o ma so eye enti anan se ebia owododo wo na wo ba na ya hye wontantam so de eye Jubilee Hospital ne ya wa yasafu ayasafo a omugina wo so ehye 24/7 ebi wonum a ba ya wo se papa ya hye ma wo tantam so yen delay kura ebi so a wo ba ebi ase de condition tie no e wo se ya joto kakra hu na ye nya ntoboase ye yade no mu hwehwemu kakra eno so ba bia ya wo ba beda no kofo bi wonum a wura wonum kura wani nkampo so beda wura wonum environment wonum kwa wo da wona ya yade no ekosoro da bi Jubilee Hospital entesa na no ati so no se koba se e wo se ye hwe omogya mu ani ade so ye wo lab e wo wonum edu beko ni akokko hwe omogya kama na osusu simaga kra bi ni awie na onkata sema na so resource nya so aye ready anu ati ekoba se wo se ma wunduru a ani enduru ade ba ma wo no ye nkofa ebia ade na ye woyam ni akofa tipaye edro fa ma da bi ye nya ne sa enduru no ye din nyina bi enso e wo hono mo na eno so so achi no aye apemfo asemo ho amuntiai mode no kra na ya na ehu wunya fa afuro pe no afiase na wo kwa Jubilee Hospital wo kwa omo wontoboase ni abotre wo hom pa on be hwe kakra adada afuro kakra do mo safofa so kakra kra no ne ti on be hwe se ayetre kama esu kosi se wo so obewo na wo wi a akra no so mo se nyantoboase enso ahwe akra no kosi se akra no betimi aya ne den tie base bia akra no hwe ne muduro da bi ni mu ate e wo se ma ne nuane wei ma ne mu yeduru o na pom di ni nkoye ne nyina no so no oba ye be hwe eno eye post and nenta care no eno so ye be hwe kama na ya san so e wo theater ho no ma e wonum se koba se ha adwere pa se be prabia sakafracho wotimi fam hwe ne nkwa nya sa akra mpo so a owofo no ozo timi efam hwe ne nkwa enti we ni se ne de ombenya ntobase asoso so sa kakra chim yero oba aha boko bwana yero chim na de se akra na bubobribo achecho omo de no entesa omo abotre se enu ati no eni yade bia fabra ye na so ye benya ntobase de mfidi a hwe wani ni so kama ahwe ba bia yade ne sebetie ni nyina na afi so no yetimi aye ho totoe e de ama kama me pa chewo e bia na ema no so no bi wonu ma na fo ye kapu afi se wonyem obekom na sa wonyem o prostate na achi no ai etini nyina ne yebehwe na afenso no yede udwuma kama bia dwonso ya dwonso na wo ho problem wo ho yaw bia so a ne nyina ne bra Jubilee Hospital ne yehwe na yenya ne kama esiesie enso emfa emmaw yewo enkrofo tetoduro ne ani ntina wo so wo no ma oba e wo se yade bu a wo se yetuufo anase ye mawo nkyerɛkyerɛ kɛkɛ eno kwatimi buaw tie wo eye council unit nso wo no ma ade bu bia wo yade we aduanu we ni aduanu we ti na odi ya ma wo yade ne kosoro okwa me nkodi se aduanu biom aha ye won to boase ne nyina so ye beye enso e de ma kama me pa cho diabetes hypertension ne nyina ne ye yade bone yo enti wo ba ya so ya seda enso abie na so ye enso ho no ma emo so ebe so no ma mawo entete ne kakra no so nkyerɛkyerɛ hu hia pa bi won ma ye so di asikyire ne ade ne kosoro nsa no ma ne nya bia wunim okwa Jubilee Hospital behwe no ma kyerɛkyerɛ kama na oba so a environment ne ya kama nyob na bɛka kyerɛw aduane bia pa bia betime anya bi so adi insurance ye adwuma we ya so ye ai insurance ye adwuma we ya so ye ayasa bia dodo na mo se ye nya aban ayintie de enhwew omo hwe pa so kro omo sa abejew okuta insurance so no ma dia to baabi yes ko to ndo we ni nyina no omo nya sa gynecologist amo so na sa ayifo we ayahwefo omo pɛde omo pɛde papa ndise onya bi e wa yale sabia na cheso yale sabia no edimu gynecologist omo odin papa omo pɛ ye penna na omo se no omo nya ntoboase ehwe emma
fito mu tiri be pem omo na ase yade bia woni padua ni mu no omo nya ntobase de ma no enti se ebia me no kasa no se obu nsa na twitasi se da emmaye unya ne bia busum we ya busum ya beba no na ate akam ni ade ni nyina ne yade enti ano so yebehye kama ama na timi akonkan fa broad ni nyina no yebehye ebia wuntimi ngo ebia na wuntimi ngu sei no bibi yade kakra bi o ade kakra bia na atrekew eno so your gynecologist won ma obenya ntobase enso ahye kama ebia ne moja tu sa oblidi o kafra ni nyina no fabra na yanhye enso enyama me pa chi o mani bi won ma himfie won mo so yade bebre hihye won mo ahimfie yade bebre hihye so eti ni nyina so no oba yebenya ntobase ni ahye edi amount gynecologist ne de ne peb pena enti se wa ma na wa ma no wa hye wa ene o de tete wonu ma na je se ene wo na wokro no enti bomodin na ekwa Jubilee Hospital na kwaje ayarhwe na wonu mo ewo eye achim odan eye amantra eno ewo aboabo kwantempon so fi aboabo ekọ eye odan na je se onsa eye nifaso wonu ma obo se wonu ewo ho amant 799 ana 0241 7846 545 kafra 0241784645 eno aye Jubilee Hospital na eno achinu nsuso obekọ de na banamen komra wo wie wo de na bi plaza hotel me pacho o de owo border ne mpotema baby o so de ne koda ye dan a obi aja tu nipa ko ne beje bi plaza hotel edin abaji bia kitchen ebata ho de ope wo bia TV fridge ade bia ebi ho enuti honom na wo ko security tight lighting system no dum so kapre tse bodua bani bia ejina so printing de bia anti ufili papa bi plaza hotel be pacho wo ma che kwanya yira kwankra MTT di kwan so wa chem dan frɛ wo mo 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 K asenso ose furniture on yamade enagachi tables bookshelves and papa pebi and pedua dan no bi de oda so kote oni ni pedua no beda so de oba wo so bi akrachi hye so say no kote K asenso limited the number 0244 568014 0244 568014 ODI home appliances papa de TV fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine nini na radio biara home appliances no ODI electronics yanyoma papa efu akono so ena afi usika so crowd to jan ketenketen eso anwaje achima bo ne wo ye ne Ahenkan FM ene wodan kromu ye number 0550 900 600 0550 900 600 Joshua Kwabena Ejenim Atenase or the sports update to asamaye Chama bia fine Kwabena nti enko straight for wake atrevi na fei ye bibia nso aba na wie ye emphasize da Roman Babrin Saloon pacho peso UT na afu onim da wonum kamadia eno a enso ene aye Roman Babrin Saloon etre no na se haircut stabia peso ibia no kwa umbetwa kama na bibia nso akoye de mawo eno hwemachi akwanya Roman Johnson ye ne Mr. Teams ni fie no ene no eben ho fe number na afi nkoma aka we change na no onium ending number na 020 0859 020 840 0859 and that's 026 810 3225 055 271 6777 na phonium edi enkomo o ababwanom de abompaye yene fitting shop no na ene no ebo nhwanim enso ho yentuntina fe yempiem ensem no mo onim se wiare beto dwasa brantian den Isaac the Royal Storm Dogbe neho abrantie no na se da wasoshi nationality eka okon ama UK na reporter aban se sansem no na se enya no krem Mohammed Amin Lamte GBA PRO o se ne sansem boba na nanam dwaso no sansem no oti abogu na enya no krem
Many Ubeka said there was a time as you do Beko America. He came into the ring with two flags, the Ghana flag and the British flag. And when journalists misconstrued him and wanted to take it out of context, a branch knew as when he said, "Oh no, Britain no year." Into Omono, they also played a part in his steady rise as a boxer. Into Omono, he wants to appreciate what Britain has done for him. And then Tinobu said, "Ibiano no okitomo flag okitagana there." But at the end of the day, national anthem bene boy Ghana national anthem and na uba so Ghana ewa ha obekun ni final eliminator mere ring announcer no. The British embassy delegated close to about 3 individuals ever boxing arena hall. One of them, the officers no onya kola oyepenipa, he came to the ring with a British flag. Ghana national anthem was played. And I was able to link up with journalists who are sa story no. And then we say Ebana send a one sa story. On say just a couple of weeks ago, a press conference Regent Hotel no. And Obisa say in terms of nationality then. We share some branch and a car no. One Kase was switching nationality. He never said so. But the journalist took him out of context. Into which I will say Assembly Enya no Kwarokra. Aizogo Omo Pacha say he's still fighting as a Ghanaian and is going to continue to fight under the flag of Ghana. But we must also understand, say Okokuna or the Britain flag ever ring no more. Excess Odomo, Ebuano, baby, they also supported him. That is why you always want to acknowledge what they have done for him. Yes, inti we sama na se dole chemu boxing mo on kasa mafu na se Ghana Boxing Association omo PR Muhammad Amin Lamte enso ede atudwa yempie mo deda dombote enso akachipa pay or former player edema Accra to football ko no na wakasa kakra edafa Kumasi Metema asande ko ho obaka kotokofo league no omo age international no mu wuro na Africa no makobo Champions League ni bi enso ede ama Ghana dombote chema kotokofo mo ekono omo top place nshem na afi bibia so ntime ko efama no no de bona wa mafama kotokoni de aye ni ya papa enye agudi dombote kasai media maka so mun peples no bin shame because Africa show Africa is a ball aye bowo Africa is yan enye easy te so mun top place no bin count say do mako fambela muni fege munu mun pe bin count na mun bidi ten enfan de bi on boko akofa mun was scan mun kono mun kofa because se kotokoji Africa yenye wo Ghana mi say mi pe say Ghana team wa ko Africa koji why not say me support because me Ghana say the American nti kotokonu me to be frank me kanu krache wende kotokona mambo na yemia ba all the same and American me ba inti kotokona mambo no eyemiya pana kotokofo so mu kwa Africa dia place no omu entobi enjem na dombote place bay na kotokofo entom fambas na bay Africa no mu kwa mu tnafo motuma pa edi efra ebedi sembeka akọ has na unim say has mi kotokonfo konfa has man yeah any mo alasa yeah so munya sule so mu fa no kan aha enti eno nsema na se bena dombote enso to dwane no umunya mo alasa no umunya banye no umunya sula betimi abom na Africa no mokọ no bibia enso etimi akoye edi amamwei ensema na se formal across folk player dada dombote enso edi atudwe enje reso na fa agudem nsem no yemfa ensi na afa yenjem fama news team na mo fa nyaka no enso ento aso ene da no Joshua Kobina ajanim Van Dam ena motene no yamfa manfa dwenche bia aba ento aso mfema na meme ko Facebook live adwenche aba na busuan nyamyane no kona bozimati kofia edoso papa Dr. Baba Zambo si junior master planner junior Kentampo si we are pleading to NPP delegate to vote for Krachi Christopher Kaswa the government commitment to education is unmatched. Next or just a panel na okay kan ewo ehomasuam no chale obia no no betumde no hwatoto no ye da se nap Ablikuma Central na nakua Boatin and o say aka Dr. Baumia is coming and o say Baumia launching the payment app is a step in the right direction. Next, what Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Abasono no. Brakon Alexander say, oh Lord, have mercy upon us. Yeah, we every Brakon or the free Achim Abuabu Peace Town. And the message we free. Kwasi trozo, ewa chimba tabi. Kwasi trozo. Awo kosku atifa. Onete no just kasene dempa ewo achimba tabi ni fie na watwan bofosi ni fie no na above ni eye territory
Akan Obrafun say I'm listening to it live in my territory. Trozo is what brofo pan ya minshira. On sergeant to the by and on go for SMS na SMS no Elizabeth Edifree Asanteman and say Ahenkan papa ya da say honamo sanso na we so Edifree achima yerebi no so chese brasom ase nyina be kan bom ne atimi aboa se de be economy no ye sanso betimi ede aba ne dadam ebiem wachia owura abankwa ye boa so no ba be national chairman MPP ya te ya kema and we say Ahenkan no is very superb. Hey, sir. Was you guys are doing marvelous work. Yeah, that's baby. And was watch ya first vice chairman, national chairman ya Woba incoming. Or yeah, honorable what is it? Please, Ronaldo, do whatever you want to do. Okay, was another nya do betimi bia se de bia dollar no obetimi enso aboa na yetimi enso amasidi na amachi na no timi aboma no matimi akonka na afenso bo se no so wonhwe na wonya hu bibi na wonja ase katido de nya nnehye hu bo ya bo Samuel KKB kokoben eno no so edifi ede bai KKB da se we see from me mama